Ban pensuk ya ki pelit penyai kali, ban telakam ru ya ke jingdeng kali ke bajuja hagi than ur kaliar. Usketri shnong jangka ur kaliar uba sambol lang dingdo. Ulayat hu bolayo pediang ya ke order lingba ke deputy commissioner bat hadin ke jingilang ki baladap la aibor hu ban telakam ya ke jingyang claim accord ki kali. Haba keren beruba sambol lang dingdo ulayat hu balas dang ya kini ke exercise hadin ke jingya kendu ke ba arsin bat ke DC ke East Castles. Banadu ke Shitrik Wagas Arjarpsan la pelong ya gisrok nadu Demsanyong sha Laila no mensong kumka no parking zone. Ulong baha kabaya dei ba kejingwan ki kali bat ki briu banle business hakani jika omdon jingkhang Henry omdei pat ban penwit bat ban yang klumar ya ki kali khamtam hagi por school bat bayat lenti ki kali ke nongpang. Hakabai dei bagi menjur ke DC bat ki pulit uba samborlang ula IT syakikat tu kan ingot ki volunteer daki klam bat ki kon ban khang persya ya ki kali ban penyang kelumar halenter ki surong. Itu notification itu. Under tu siapa? Ni kon siap ngakwa ban pensutu syai pi ba kini ka bangi exercise bangi lihat mentah. Kadi ka bangi ada dan meeting RCN with Honorable Deputy Commissioner. Ha ka ba ila ada form yang tu task force. Di kini ka ha po gerenjak task force di ni pinong national ba ha po gerenjak task force ni apa ni tim oplang baka gerenjak traffic branch. Di kami ko order dan baklanga si benai tam mensua. Di kini ko order ngak sekret baru ka ni try jaka ngi. Di ngak pun situ iki ba nadu benai August strek hi kini senong kini berkat hi kini stretch ka nadu kini ka food for long dem senyong urkaliar kini ka nong mensong kini ka di wahe isruat khantam ya kini ko urkaliar very problematic kini senong kini kini ka di bigan no stopping no parking zone ba ketika lelat poin nangkai ka bujing bagi pulet penyak ke traffic di dak kaburam lang ya berapa ki dan lang ni nadu i additional district magistrate nadu i deputy commissioner adu di traffic branch di ngilai long meeting di kini ki orang yang ada dong kepala di habirap lang no ya kelir nomor ba ki police team traffic police team ki concentrate ni point nang ni renja traffic point ba katiting ketika lailat nong mensong tu kebaya spot ni sulong makabaya sponsor di hello kata kanong rem kay nga siyang meeting RCN pe nakaliang juga kumnong penyak senong ada biar keren cuy ki dah ketir ada serve ki kena tes tinggal iba kimyanget tinggal mentang habirap lang dah mau begini penbet ya kini kan pi tunggu PI nakaliang ka garbar sangut kalian labu i ki cons ki divider buat ni implement gitu clamping system ru ngai no penyak senong ni ngaklam ya ngai no penyak senong ngairap pan klam begini maksud kulit di ketua pengaklam pada mengate ka itu kaya saran segi traffic police na biguri kin sutu bat sakaway ipun sutu ikibri hang ni pipa man le business le ngimkhang pi nama le business aja kal jong ni ban penam kami ka surok na ta ka business ko jong pi di helok ta kanang rem ni habi tim aplang kulit kata oh tak lagi jin kili ka babyang no kili nomor mana kan ni por ngalep yang tu inspection ru ketua first ketua inspect ketua bangi amit mah menmit tu kadang ke bahang ila iya artayo tu gibon siya gikali gibomday nang national gikali gibodey na kiwe gijaka kiswan penang kami gini gijaka kung gijaka begini dia yang tu gajing dia kejumki temana kanir ngadang lap mo nga happy banjir tentang gidan gibri gi besar na ko gisnong gitu makani nga yobat tu kaliru yung ginang tinapo nong monsong dong kadiang teng siyong ki menta pi1 nang pi1 penang kam maklam pi penblok ya yung menta sa kwat pade sa kwat ajar nga ta along kum tu ka farsi kin bong bang sok pan mano biket sino te mentara pi tepi man kasande yang ada akitian si Honorable Deputy Commissioner bangan yarap lang mga hingan wan lang hani ngini duty lang na duo san baje adu khandai baje man kasande sa saw kanta nga si duty mentala san ri sande nga si wan lang te man hakani biang kani ka sni palay ikot biang EDC ngi yung ba
Yang menga katu ko pi juyat man kasandi pihak ban lian man kasngi temut manta man kasngi bet nadu sngi ningkong adu sngi blay bet man kasngi nadu san baji janmit adu khandai baji menmit kadi be nga bangan ditilang ngi bi kulit ta pi ko ba kongsan ba kadi gajingya ini ki ambulance nang ni na po kani ka baya sport ni grams di man kisngi ba ngaduti nong ngadi yang hapan nyo kai kan di ambulance ngayo ban flight kidan kisngi ba ki ambulance san ritli la yo ya freely kidan kisngi ki baya sa pengen ayok flight South League ambulance kilong umtanya ni ka silong bait ba pile business le tamam de ban penwet ya ka surok nang ba ka movement khamtam ki ambulance ki baya si sport ni grams ki di bandan free movement ki kata